Ahee Matsonga ma ka hina, minjhani Matsonga ma ka hina? Mina i za swa ka Chauke aka swa ka Chauke TV. Namuntlha ni ta ku hi vulavula hi ti-producer ta Xitsonga to fika 4 or 5 leti hi nga ta va kha hi vulavula hi tona. Ti-producer leti ni vulavulaka hi tona ni vulavula hi ti-producer leti Matsonga ma ka hina ti nga na nkoka ngopfu aka music wa Xitsonga. Ti-producer leti namuntlha hi vona ku music wa hina wu ri ka level ya le henhla kwalaho ka tona. Hi vulavula hi ti-producer leti ti nga na nkoka wu kulukumba ngopfu ka music wa Xitsonga, leti ti twarisaka music wa Xitsonga matikweni mo tala kumbe eka ti-languages to hambanahambana, leti ti nga na fan base kulukumba. First artist laha ku hi vulavula hi producer wo fana na Solly Makama. Mi ta swi tiva kahle Matsonga ma ka hina ku tsundzuka kahle ku ri Solly Makama hi vulavula hi producer tlhelo xiyimbeleri aka music wa Xitsonga. Hi fanele hi va khensa va hanya va yisa lava hinkwavo, because Solly Makama u producer-la vanhu vo fana na vo Majojo, a producer-la vanhu vo fana na vo Kofi na Cremora, a tlhela producer ti-album a producer na HIV Makhese, a tlhela a producer-la na Solly Makama. Meaning ku u kota ku producer-la vanhu vo fika 4 hinkwavo vanhu lava tlhela va twala ka music wa Xitsonga. So i vanhu lava hi faneleke hi va khensa ka music wa Xitsonga. Hi fanele hi va sapota ku va xavela ti-CD, xava music wa vona original, hi endla swilo hinkwaswo leswi nga fanela, hi avoid-a ngopfu na piracy. So va na nkoka ngopfu va yisa lavawani. Yin'wana producer leyi a ni lava ku yi vulavulanyana hi yona na yona yi nga best ngopfu i munhu wo fana na Prince Rangani. Prince Rangani mi ta hleketa kahle na n'wina Matsonga ma ka hina ku i munhu loyi a nga producer vanhu vo tala lava namuntlha va nga duma. Hi vulavula hi vo Benny Mayengani, hi vulavula hi vo Mr Post, u hoxe xandla le ka ti-album to fika timbirhi ta Mr Post, hi vulavula hi vo Jambatani, hi vulavula hi vo Phisi Mfana, hi vulavula hi vo Shungi, hi vulavula hi ti-artist to tala leti Prince Rangani a nga ti tlangela. So hi tin'wana ta ti-producer leti ti nga na nkoka ngopfu aka music wa Xitsonga, leri ngo loko va yisa lavawani vo tshuka va file hi ta va hleketa swinene music wa vona lowu va wu producer-ka. So hi fanele hi va sapota va yisa lavawani hinkwavo tanihi ti-producer kumbe tanihi ti-fan base kumbe fan base hinkwayo ya Matsonga kumbe hi Matsonga hi ku angarhela. Hi fanele hi va sapota va yisa lava because va khomi ntirho kulukumba ngopfu, ene ti-producer leti ti nga vanhu vo tala lava va dyondzaka ku chaya va dyondza va kha va kopela ka va yisa lava, meaning ku i vanhu lava nga na nkoka ngopfu aka music wa hina. But as for Prince Rangani va twarisa music wa Xitsonga hikuva va kha va tlanga keyboard kumbe ku chaya kumbe ku humelerisa tinsimu, mara ku nga ri ngopfu mhaka yo yimbelela because ma swi tiva ku a Prince Rangani swo yimbelela a hi swa yona. So yin'wana producer a ni lava ku hi vulavula hi yona, a ni ta ku hi vulavula hi producer wo fana na Redboy Mchangani. Vanhu vo tala Redboy Mchangani va n'wi tekeli enhlokweni, hi yena producer la Oscar Makama. So this guy na yena u na talenta yi kulukumba ngopfu, and Oscar Makama ma swi twa munhu loyi a yimbelelaka tinsimu ta mongo, tinsimu ta meseji, tinsimu ta Xitsonga xidzi, Xitsonga xa mapelo lexi xi khavaraka munhu lowutsongo na vanhu lava ve le xikarhi na vanhu lavakulukumba. So yin'wana ya ti-producer leti ti nga strong aka music wa Xitsonga kumbe leti twarisaka music wa Xitsonga hi ndlela ya xiyimo xa le henhla. Leri ngo loko nga ri misa loyiwani swi ta loko a hi swi tivi ku Oscar Makama ta va ri ka xiyimo xa njhani, ma swi twisisa. So a hi sapoteni vakulukumba lavawani hinkwavo because Matsonga ma ka hina va na nkoka ngopfu aka music wa hina. Hambi vo fana vo Redboy Mchangani a hi vanhu lava ku va twarisa music hi mhaka ya ku yimbelela, because hi nge vulavuli ngopfu hi mhaka yo yimbelela hikuva a ni ma swi tiva ku vula Redboy na yona swo yimbelela vhele a hi swa yona ngopfu. So hi nge zi hi nghenelela ngopfu ka mhaka yo fana na leyo. Yin'wana producer a ni ta ku vulavula hi yona, ni la ta ku vulavula hi Yves Mabasa. Yves Mabasa u na nkoka wu kulukumba ngopfu aka music wa Xitsonga. A hi munhu wo kota ku yimbelela na yena. Ni vulavula ngopfu hi ti-producer leti ni swi tivaka ku a ti swi koti ku yimbelela, mara i vanhu lava kumaka ku va twarisa music wa Xitsonga hi ndlela ya ku producer van'wanyana tinsimu ta ti-hit. Music wa Sandland u swekiwa ka ambiteni ya ka Yves Mabasa.
vo Phetse Mfana va vuya kona, vo Mayanda va vuya kwelenya ka vo Ives Mabasa. Ti-artist to tala swinene to va kha ti huma ngopfu ka Ives Mabasa. So Mutsonga va ka hina a hi sapoteni vakulukumba lava va khensa hi va khensa i vanhu lava va producer-ku music wa Xitsonga and i vanhu lava kurisaka music wa Xitsonga. Loko va yisa lava va nga ri kona a hi swi tivi ku music wa Xitsonga ka siku ra namuntlha u nge fiki kwihi because va kurisa music wa Xitsonga hi tindlela to fana na teto. So yin'wani producer yikulukumba vanhu va nga yi tekeli enhlokweni ni vona ngopfu hi Mambawulelo hi yin'wana ya ti-producer leti nga strong ngopfu aka music wa Xitsonga. Misa lowani hi yena a nga discover-a Mr Post. A hi swi tivi ku loko Mambawulelo a nga ri kona music wo fana na wa Mr Post a hi swi tivi ku a hi ta wu kuma kwihi namuntlha. A hi swi tivi ku Mr Post a ta va a ri ka xiyimo xa njhani. Yes, Mr Post u vi a famba na Mambawulelo va ka Joe Shirimani kumbe ka Team Shirimani va tirha music la Mambawulelo a tlanga keyboard kumbe la a tlanga keyboard. So Mambawulelo u na talenta yikulukumba ngopfu na yena Misa luya because a hi swi tivi ku ri wo fana na Mr Post namuntlha a ta va ri kwihi. U produce-le vanhu vo tala Mambawulelo vo KK Shirimani va produce-lini ti-artist to tala ti produce-leni Misa lowani vo Mapele va produce-riweni hi Mambawulelo. U tlangi music Mambawulelo a tlangela ti-artist to tala ta Xitsonga. So swi vula ku ri Mambawulelo hi valaka yena i producer yikulukumba ya Xitsonga. So a ni ta ku Matsonga va ka hina va yisa lavani va support-a swinene ngopfu because vona ti-pillar ta music. Wo fana na vo Sikiza kumbe Hlawu Sikiza hi nge vulavuli hi vona lavaya because a hi nge vulavuli ngopfu hi vona mhaka ku a ni vo Hlawu Sikiza vhele u producer-la munhu loyi a nga blind hi khale wo fana vo Benny Mayengani. So a hi nge vulavuli ngopfu hi yena ku yena u strong ngopfu producer kumbe xa njhani because la swi tiva ku laha ka team liya vo kazata lani vo kazata ku na vo Mapayitele laha ndzeni na vo Jambatani ma swi twisanyana. So vanhu lava ni nga va vula lava ti-producer leti ni nga ni nga vulavula hi tona vo Sifana vo Solly Makambu va na talenta yikulukumba ngopfu i ti-producer tikulukumba. Vo Mambawulelo vo Prince Rangani vo Red Boy na Solly Makambu. No va yisa vanhu va na talenta hi vo va nga khoma music wa Xitsonga. Loko va yisa vo hi sukela kumbe va kumeka va nga ri kona kumbe va ku mundzuku hina hi tshika music mina mali ni nga yi humesa ni nyiketa va yisa lava because va yisa lava vo va nga khoma music wa Xitsonga. No hi swona Matsonga makana ni kombela ku mi subscribe aka channel ya swa ka Chauke TV. Leyiwani i channel leyi yi tisaka music wa Xitsonga for ku analyzer na ku mi update for music wa Xitsonga ku ri mi swi tiva ku ri music wa hina wu yime kwihi. Ene xin'wana Matsonga ma ka hina hi nga rivali ku ka nkarhi loyi hi nga le ka wona hi yimele album ya Prince Rangani, hi yimele album ya Red Boy Mchangani, hi yimele album ya Mayanda. Hi nga swi rivali swo fana na sweswo Matsonga ma ka hina hi vala ti-artist leti ni nga khoma music wa Xitsonga ni nga xi khoma hi timhondo. So a handle ka va yisa laha ni nga va vula lawani va ti-producer music wa Xitsonga a ni tivi ku u ta va ri kwihi a handle ni ka va yisa lawani. Hi swona Matsonga ma ka hina hi swona xa.